mami, ja ti prosim, ne tega gledati. Ja, tako je. Ja, ampak ne bi. Ja, pa je. Rokarji, mevže! Ej, grem po telefon. Pa je se bojijo. Daj to, daj to! 15-8 Ja, da je zbor, pa da pa mi začnemo, a veš. Zdaj se bomo še malo hajpali. Kaj to? A bomo šli v vodo? Ne bajda na čez vodom povedala. Tega rekla. Jaz čestno že vam povedala. Mrzlo. Ste videli? Siguran, da ne bi. Idem dole, daj mi majico, hiter. Hiter. Ne bi smel biti ful, ampak ne vem. Ne bi smel biti ful, ne. Ne, to bo dobro, vsi se bodo imeli ful fajn, oni tam. Ja, a mi pa ne. Lej, za vas ne vem, ampak jaz sem imel ful fajn, oni se bodo imeli ful fajn. Kaj pa mi? Daj tiči gumi van, prav. Jaz sem banana. Sumljivo zgleda. Jaz sem banana. Nekaj nevarnega bo. Zakaj je Maja rekla, da ga boš v vodo vrgel? Maja, Ja, to ne gre polokirati. Ne bo to je skrivnost zdaj. Sam za posebej. Lid je še ena gor laufala po majico. Njima ti se imela prekratko, pa Zala je imela prekratko. A imate vsi elastiko za lase? Ne. Ja, tako je, lej, če nimate, nimate. 1, 2, 3, 4. Nimam elastike. A mi je v grupu to? Naša raj. Nas je vsaj 22, imamo dost stvari. Ker mi smo na 20 računali, njih je bilo vsaj 22. Ne, voda palet. Vidim, vodo gre palet. Ne voda. Ne leti voda. Voda palet. Vodo pa leto prinesli s vodo. Sem tja noter z vodo. Upam, da se bo dobro izteklo. Zelo močno. Zaveš si zdaj to majico tako, da nič ne vidiš? Pa jaz Brina pa Pika bosta preverili, če res nič ne vidiš. sem pa mam. Ja, prekratka majica je. Ej, upite, da ne umrem. Jaz to ne vidim. Zaveš mi, Maj, tebi zaupam, recimo. Tlele imaš elastiko. Tlele imaš elastiko. Strah me je in to zlo, ne? Ne vem. Vprašaj žensko, ženske so tle pametne. Vem ja. Zakaj nič ne vidim? Zato. Ne. A vidiš kaj? A vidiš kaj? Kaj? Ti si druga kaj? Jaz sem svaja. A drži? Ja. A greš spona? Ne. Ne. Kdo? Da si Samo na prvo. Okej. Ti si ja. Ne vidi, no! Maj! Prever, če res nič ne vidijo, pričam. Maj! Kaj Maj? Ne to. A vidiš? Fuj! Ti, Maruša! Maruša! Maruša, pritoši se ti bi! Ti toliko vidiš, zdaj da je. Ne pa ne! A Maruša mi pomaga. A ti kaj vidiš? A ne. Si sigurna? A pol vela na eno stavo, da... Ne, nimava stave. Kakšna stava? To je tvoja stava. Ti mrzno! Kaj? Mrš! Mrš? Si mi rekel mrš? Rekel sem na eno... A ja, eno drugo. Ajde, v kolono nič ne gledate, če si tam to kolono. Peter se v kolono postavite, pa nekaj špega. Če si videla, kaj mora biti ključ, najbrž ne videti. Sem jaz vesela, da sem tebi kar znala. A ti vidiš? Aj premalo zavedam. Ja. Ti si mi kako kupice. Vi se mi ful super tajeva zdaj. Mi je ful premalo zavedam. To je to. To je to? To je to, ne, jaz sem Anja. Jaz se bojim. A ima kdo drug elastiko? Ja, a zgleda, da imaš kakšno sabo, Brina? Nimam. Ti Brina, kje si? Ja,
A to je ti? Sebe za roke držimo, se izlično. Tičkaj ne. Tičkaj ne se lula. Ja. A to je ti? Bolj potrudiš, da se držiš, zato da se naš pride. Ej, a bom blamo. Ok, gremo. Primeš za roko svojega soseda in se obrneš v svojo levo. V svojo levo. Kaj je svojo levo? Kaj? Levo. Se bom pa Hodiš kleparil, počasi. mende roko, domen. Mende roko. Ne, stoj, se bo šla cela kolona. Hodiš, Čakaš, da te un prej potegne. Neč, gremo do pomola. Počas. Krpej tja, pazi robnik. Pazi robnik. Kje? Pazi, ja ne. Hodaš. Okrog. Maruša! Kaj to? Neka roža! Kaj to? Imaš to drevo. Ja, zdaj pa kleparujemo, pa ful bo čepan, pa hodaš dol, hodaš dol. Počepnaš, hodaš naprej. Ne, še. Ti sam pej tu po čepu, kaj veja. Pazi glavo, veja. Pazi glavo, počepan kaj veja, pa pej. A vi to hičete? Pej, pazi pod vejo. Pazi kaj veja, počepan. Mi smo v redu, pazi. Pazi dol. Ne, ti si že v redu, dvigam se, Eva, še po čepu, kaj veja, pazi veja. Pazi visok nogo, da si bravo. Vi me zezate! Ja! Ej, oni zezajo drugače! Ej, oni drugače zezajo! Ej, ni nič preveja, ne? A Pejmo, zdaj lahko staneš. Ja, vsi lahko stanete, pejmo. Vrni se tja. Ne, po dol. Kam je tja? Ne, prevezal stane gor. Ne, meni pade. Vodo. Čakaj, zakaj ste vi zdaj tukaj? Ne vem, kako čuti rado. To tja. Tja. Stavi se vsak pred svojega otroka. Vsi pomočniki, poslušajte me. Ne govori nič. Dati roko, tisti, ki ga imaš, da pomoči prst v tale dober čokolino in poizkusi, kaj smo danes skuhali. Hiter, zdaj pa še enkrat probi, nisi skoraj nič. Tukaj je, pa že, ja. Ja. Ko tvoj pomočnik oceni, da si dovolj probal, lahko daš dol prevezo in pogledaš, kaj si probal. Probi, njam. Okej. Namestiš si plenička tja, kamor plenička gre. Hiter. Daj, jaz tega ne moram. Bravo, selotejp! Ej, Elena, sej meni v redu. Meni bo dol padel. Jaz sem se lakala te. Hej. Gašper, selotejp. To dela. Meni bo dol padel to. Ne tega delati doma, prosim vas. A ste vi to delali? Ne. Mi smo samo dobili roke. Ja. Ej, tukaj so mi tangice. Joj, daj manjca. Joj, daj ko to videl na koncu, kaj imam dal noč. A smo vsi? Ja, dejansko. Je prav, da si bolj gor potegneš. Ej, zdaj pa tišina. A hočete vedeti, kaj vas čaka naprej ali ne? Ok, zdaj pa res obljubim, da je najhujši del za vami. Zdaj bomo imeli pa eno
Modno revijo. Matic, Elena, vodita jih, koliko ste lušni. Ja. Ja, veliko si kakala, Noa. Pa lokomotiva. Manca, pa so ti plenica. To gre na YouTube, drugač. Saj to sem mu rekla. Živjo YouTube. To ni smešno. Prosim, ne gledate. Ja, glejte. Ne gledate. A vam nekaj povem, sploh se nisem jaz tega spomnil. Kdo pa? Kdo Gaja, kdo pa Druša? Ja, Gaja, kdo pa drug, točno tako. Pa sem se spomnil. Tako malo takajsno. Gaja, kdo pa drug? Točno tako, a ste slišali? Ste si slišali? Na 3-4 zdaj rečemo hvala, Gaja. 3-4 zdaj. Hvala, Gaja. Ej, a lahko tudi Gajo v vodo podinemo? Ja, da je kaj to so se pokakali. A me slište? Čisto tiho. Nika. Svit. Zdaj pa pridite te, ki morate biti krščeni k meni. Pomagajte, prosim. Mi smo te sam zamenjali z Ireno. Ja. Sam zate. Ne gledaš nazaj, gledaš mene. Samo mene. Unka se nazaj obrne, leti takoj v vodo. Med to prisego. Pa se nazaj obrnila. Danes smo se zbrali, da del Emove družine bomo postali. Če na trening zamudimo, 20 dodatnih sklec naredimo. A sposnel si. Baje znata biti tudi kdaj kul. Gaja poskrbi, da se po noči ne kriči. In da na glavi ni nobene uši. Ter da plesno mesto vedno bomo radi imeli. Ok, 3-4 zdaj. Vesel sem, da so me umaknili. Ja, objem me, ja. Velika sreča je, če imaš vneta ušesa. Če ti tok paše, no? Ne! Maruša, a lahko nam to pol? Lej, danes je tako umna soba, ki je glasna po tem, ker ne sme dobi plenicke za spat. Ja, to je. Upam, da bo imela Nika drug let hujši konc. Ne, še malo. Malo hočem uživati v momentu. Obaraj se, Klemen. Pol pa bomo... Ok, pa si naredil nek ples. Bo slučajno kdo sobo številka 10? Ma boli. Ne. 3, 4, zdaj. Daj, če ti igrat ne, eno. Zdaj dost, mene ima glava boli. To je najnovejša skladba za MMS. Jutri zjutraj dobite pa vsi flaško pa mlek pa dudo gor. Ja. Za zajtrk mlekac. A ne, Matic? Da povemo. Imamo še kakšna druga navodila. Zdaj le počakajte, da Anita prinese kanto. En po en te plenice dol in vsak svojo plenico, da ne po tleh ležale pa da čokoblino povsod, kako ste za zajtrk dobili. Počakaj še. Ja, kar kolono naredite, kle, kaj naredite. Zakaj so rabili? Daš prim se meni. Imam dovolj. Take luške punce pa kakajo plenice. Sram te bilo. Ej, a v vodo pa ne moramo iti. Kako malo sem jaz malo. Joj, Lovro, kako si se posral. O, fuj, Lovro. Fuj, da si lahko vidiš, da se posral. Lovro. A ne da.
En mesec imam več okolino od tebe. Znate, jaz... Kje je Gašper, da mi vrnemo od zlade? Pošel smet. Gašper! Ej, dobro. Ja. A smo? Ta velika brina, ki je bila na majhne. Glejte, sem se pokakal v hlače, se zgodi, ne? Stale!